Ese nawe ujya wibaza ibanga batsinze ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga bakoresheje? Aya ni amwe mu mabanga ukwiye kumenya yagufasha gutsinda ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Mbere yo gusikororinga iyi video banza usobanukirwa, ese mu Rwanda dufite kategori zingahe? Dufite kategori 9. Ese izi kategori zose niko twemerewe kuzikorera? Ese ni izihe kategori umuntu yemerewe kubanza gukorera? Uburyo wakoze ikizami, ubushobozi ufite nibwo buguha amanota. Yes. Nta cyatuma perimi rero wahaye umwanya ukiga neza, dore ko umwarimu aguha byinshi, umupolisi byakubaza n'ibiki. Yes. Wabashije kubikurikirana neza, nta cyatuma iyo perimi utayitahana nawe ngo userebure nk'abandi. Ariko uvuze akazi karankoma byatanje. Umuntu mukuru wari mukuru. Mu Rwanda tugira kategori 9 nkuko nari maze kubikubwira. Kategori ya mbere ni kategori ya A1 cyangwa se A1, ikaba ari kategori ya moto ariko z'abantu babana n'ubumuga. Ku mwanya wa kabiri dusangaho kategori A, ikaba ari kategori itwemerera gutwara moto izisanzwe zikora akazi k'abamotari ndetse n'izindi muri rusange. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga kategori ya B1 cyangwa se B1, ikaba ari kategori y'imodoka ariko z'abantu babana n'ubumuga. Ku mwanya wa kane tuhasanga kategori B cyangwa se B, ikaba ari kategori itwemerera gutwara imodoka ntoya cyangwa se izi modoka zo mu bwoko bw'amavantire. Ku mwanya wa gatanu turasanga kategori C. Kategori C ni itwemerera gutwara amakamyo, aya makamyo mubona atwara imicanga ndetse n'aya mafuso agiye atandukanye muri rusange. Ku mwanya wa gatandatu turasanga kategori D, ikaba ari kategori yo gutwara abagenzi cyangwa se kategori itwemerera gutwara abantu guhera ku 8 kuzamura ndetse n'aya makwasteri mujya mubona muri rusange. Ku mwanya wa karindwi turasanga kategori ya D1 cyangwa se D1, ikaba ari kategori twemerera gutwara izi modoka nini cyane z'abagenzi zizwi nk'ibiryabarezi cyangwa se KBS cyangwa se Kigali Bus Service mu magambo arambuye. Iyo kategori ikaba ari kategori usanga ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa 8 urasanga kategori E. Kategori E ikaba ari twemerera gutwara amakamyo ariko yo mu rwego rwisumbuye. Aya makamyo mubona ya za rukururana, izi polling zijya hanze kuzana ibiribwa ndetse n'indi mizigo igiye itandukanye. Ku mwanya wa 9 ari nawo mwanya wa nyuma turasanga kategori F. Kategori F ikaba ari na kategori nziza cyane igabura ndetse itanga akazi kenshi kagiye gatandukanye, kuko kategori F mu gihe umaze kuyibona uba wemerewe gukoresha imashini zo mu bwoko bwose. Hari imashini zihinga, hari imashini ziterura imizigo, hari imashini zikora imihanda, izisiga amarangi, amamashini menshi cyane agiye atandukanye. Iyo mashini yose wakwifuza wagenda ugafata maîtrise yayo mu gihe umaze gukora ikizamini cya kategori F, ubundi ukikorera akazi nta kintu wikanga. Izo ni kategori dufite mu Rwanda muri rusange kandi twemerewe gukorera. Ese ni iyihe kategori wemerewe gukorera mu gihe ufite provisoire gusa? Mu by'ukuri ngira ngo twese turabizi ko iyo umunyeshuri amaze kubona provisoire nibwo aba yemerewe kuba yakora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ariko nanone ntabwo wemerewe kuba wakorera kategori yari yo yose muri izi kategori 9. Ese mu gihe umunyeshuri afite provisoire ni izihe kategori aba yemerewe gukorera muri izi kategori 9? Ku mwanya wa mbere hari kategori A. Iyo ni kategori itwemerera gutwara moto mu gihe ufite provisoire uba wemerewe kuba wayikorera. Ku mwanya wa kabiri turasanga kategori B. Iyo ni kategori itwemerera gutwara imodoka zo mu bwoko bw'amavoitire cyangwa se amamodoka mato. Ndetse ku mwanya wa gatatu tukasanga kategori F, ya kategori nziza cyane nababwiraga igabura cyangwa se itanga akazi muri rusange. Mu by'ukuri ku muntu utabizi neza iyi kategori F abantu benshi bakunze kuyifata, sinzi ukuntu abantu bayifata, sinzi uburyo nabisobanuramo, gusa kimwe mu bintu nakubwira ni kategori yoroshye cyane gukorera kuko ibizamini byayo hafi ya byose babyoroshye. Cyaba ikizamini cyo guhinga, cyaba ikizamini cyo guterura umuzigo, ni ibizamini byoroshye ushobora kuba wakora kandi ukabikorera kuri provisoire yawe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Indi nama nagira n'abantu muri rusange, mu gihe ubonye kategori B cyangwa se A byaranze, ushobora kugerageza kategori F mu rwego rwo kugira ngo provisoire yawe itaba yakurangirana. Izi ni kategori 3 twemerewe gukorera mu gihe dufite provisoire. Kategori ya mbere tubonye kari A, B ndetse na F. Mu gihe ufite kategori A uba wemerewe gukorera kategori B ndetse uba ukemerewe gukorera na kategori F, ariko za zindi ntabwo wemerewe kuzikorera. Mu gihe ufite kategori A uba wemerewe gukorera na kategori B, wemerewe gukorera na kategori F. Ubwo A tuyivuyeho, reka tujye kuri kategori B. Mu gihe umaze gukorera kategori B uba wemerewe gukorera kategori F, wemerewe gukorera kategori D, wemerewe no gukorera kategori C. Ngira ngo urabyumva ko kategori B ikongereraho izindi kategori zigera muri 2, kategori C ndetse na kategori D
izo kategori uba wemerewe kuzikorera nazo mu gihe umaze kubona kategori B, ariko mu gihe utarabona kategori B ntabwo uba wemerewe gukora izo kategori zindi nkubwiye haruguru. Ngira ngo urabyumva neza. Ubwo kugira ngo wemererwe gukorera kategori C ndetse na D ni uko uba ufite kategori B. Ako ndakeka gasobanutse. Iyo umaze kubona kategori C uba wemerewe gukorera kategori E, ubwo ni ya kategori ya rukururana. Iyo umaze kubona ino kategori ya C yo mu makamyo mato mato uba wemerewe gukorera kategori E, none ikwemerera gutwara amakamyo yo mu cyiciro cyisumbuye. Iyo umaze kubona kategori D ubwo ni za modoka z'amakwasiteri nakubwiraga cyangwa se zitwara abagenzi muri rusange guhera ku bantu 8 kuzamura, nibwo uba wemerewe gukorera kategori ya D1. Mu gihe ufite kategori D nibwo uba wemerewe gukorera kategori ya D1. Nuko nguko kategori zo mu Rwanda zigenda zikurikirana muri rusange. Kategori tubonye wemerewe gukorera mu gihe ufite provisoire ni kategori 3 zonyine. Ushobora kwiyandikisha kuri kategori A, ubwo no gutwara moto, kategori B ubwo no gutwara imodoka nto zisanzwe zo mu bwoko bw'amavatiri, ndetse na kategori F yo gutwara amamashini yose muri rusange. Amamashini yose muri rusange kuri kategori F uba wemerewe kuyatwara. No kuvuga ngo kugira ngo rero ubone izo kategori zindi no kongeraho kategori B, ubwo ugahita wemererwa gukorera kategori D ndetse na kategori C. Wamara kubona kategori D ndetse na C akaba ari bwo uba wemerewe gukorera kategori ya D1 ndetse na kategori E muri rusange. Dore ibanga abatunzi mushya zo gutwara ibinyabiziga bakoresheje. Icya mbere baratinyutse kandi bigirira icyizere. Icya kabiri bafashe igihe cyabo bashora n'udufaranga barihugura bihagije. Ibyo nibyo byatumye bagera ku nsinzi zabo. Niba ugamije nawe rero kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga urasabwa gukurikiza izo nama kugira ngo ibintu bikugendekere neza cyane.